Yo, before say yebekona say Amansia West nkroto bes num na ahemfo ene nipa ete ho no omutu nipa miensa so omomra insha ene love na omo emeton sanfre say yemra mehwe omo asem ema ne nyina ne say ye sha omo boss ye be ma omo nkania sa nkroto numi eye adaja ena Kofi Diaka nyame be kire ohia empanika ena ohia empanika so ohia de nso empanika da Jumako eka ho bi omo nyina nkroto enum ena omo esasa nipa omo so omo mra na omo me ye ma tun samfre tienso yekoy na yekoy papa ne nyina ne se efri eye Kumase ede ko Amansia West ho wa utwam ewo manso adubia manso nkran kopim wa treso afi odi akwa daja akọ nkru to numa meka ho asemi ekwan ne de esewani esewo ka kire e be be 3 days ni de ya ka ho asema o hwe baabi a na sen Pauli my videos ni bi amafo atututu egu bullion van bi so ewo ho no a ho ye manso mim na hwe kwan ne se ne tie na nsu ato na teche na car no ankasa passa minim se wokọ west so wokọ south etimi pa na hu ba bia wokọ nti akwamukafo so faso ombe gira kwamu no mabodompe mu ho na ne omotututu gigi amanfo niema na nya no kranti ne ekoye ne ekopie kuru no na se mfie bebre ni san kuru num ya ye ka ho asemi but so wo show nshira 104.5 videos ni bi na ye di a kire wo no demonstration na omo ye no light no vote no eno ho na mo hwe bi no obi ankonko hwe bi we eye amanfo mo wo eye amansie amu demanded their social contract from the government so they also deserve to sleep in light mpacho me nkomo yo enti yedru krotia ho adaja krotia ho na se de bana kese aboho no light no vote achese kane ama abato nso maso ewa ha ukọ kroto aso no Kofi Diaka nyame be kire ho nso so ye de bana kese abokro no etia ansa no wawura kro no say no light no vote na fe hu say oye kire no ekoso nipa ewo sa kroto emu nyina abeboa no awadagya na nana sabin ona ya daja hene na ekasa ema omo na semre wo mu a papa ke bebo sa voice no ne atie ne omo ka nyina ne se aban eko na omo de omo aba no na ko omo to ma MPP yeto aba wo ho a MPP enya 85% nom ne ade na DC ye twa mu ya ne ayi na die omo akọ no ho abono afi de krata omo so omo de koma no kra no se krata no kra na yira eno na sisi ama omo buafu omo se sesa na tie dia na so omo nka Ghana ho se ne ye ka no na dia ene obi emfa sebe franka bia metu so obebonto a ewo ho afi ballot box na se bibi atumu abazo obi emfa bi mesi wo se bia obeto aba ewo ho anya dia ombema kwan ma amanyosem bia akoso onto so mbehu se ye de kanea post abegu ho ye de we abegu ho a ye betwe kanea ama omo so sabe esumu o mada mfie bebre no atimi aba na wiye ye betimati nana mo ba wo se service ye ko gina ba bi ni afre anu nso eka ya ho o mesi FM pro ana network pro enfama ye se ne be ye ne bibi tia ye betimi ato nsa afre bo na ma ba ba boa ye ka kwa no de wo mo di ani mo no wo mo ni ka enye enti na mo de wa ye no ka be so ye se be o twa so ma ye ye pe to so me ba kro mi ambedi akonwa mfie mo chini me be hunu se ye na na no wo mo sipula ewo wobe ya no aga na ekwan no ye yifa na ti afa boase ofi ekwa boase ka je ACDs enka ibetu ma finance boase na ebu boase ye ko fa man so no ma enti aban no ni slebi bi dia me sra ka wo se o ma ye bridge no san fan ka ye ho ansan de hu se ye tu abana mano a na ye tu enti sa dia no light no go Well, it's
we Amansia South, Amansia West District we Amansia South, Amansia South District, Manso, yes, we Amansia South District, exactly. Or you run a quating on a young presiding member, and which you can Kasawa, Yeni Coco Quati was a more Kesben FM, Nania Brie Pa, so bad in Pestra, not even a single road, and I tire of Papa, a hard year. Ye can ya Kakwaya bit me the bears, don't shri Bako Echa, and so yet don't shri bears a biansa, and ra, if free her bears adopa, bears a nundu, ye buy an apple bears a comedy. Just a quino, also to was a pan what to do. And no, until Yammy say a crow for a fahua, almost so the bottom pemo, quanum baby or what German Fusicanum near the day. Oh, eti Kania de here. Some Remucrana, Namin say, include 2 of Ghana, Sabi, Yentry Kania, and Coho, include Marco and Num, some ray, Omunina demanded, say, almost so national cake, you know, one more jomody. I shall 104.5. You near Rassis Asaradon Konyakupo in Shroud 0322083581 83582